Dua mahamu saluhna pengurus di Sitomorang Sipituama Kejangma Ugurmu Sitopan Sitoka Panang Hiton Raja di ulang-ulang gaban Lapas Aton Ulos Nagajang Ulos Hitoro Rabu Ulos Nahapal Asa Kejangma Umurta 7 Nario Payudiun Aka Yana Kota Do Peparatan Kapalma yang dilibata di kita pasu-pasu asliroha tarlumubi tu pinaparta jala sitoro kopara mahita 7 niayon matakan menjuara jala buruta aka na burju maroha asada orang naina sahasa disuruh satu botean nungan sahat taulawan adat na linggan nauli na pinukan yo putra si julu tubuh saya sama kita tukang gede, tukang horasan. Aman pada bola pergoci. Aman aku saat ulus kami tu pengurus di Pamorun kami situ orang Sipituama. Jalan arolo kami siap kota kami siap kubang. Lama dapoton huta urat sama siron. Badan ma situ orang asal hanya memburunan yon. Aúl